Početkom 20. veka srpski narod na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji prolazio je kroz pakao kakav se teško može zamisliti. Za samo 3 meseca 1905. godine više od 800 ubijenih Srba. Pljačke, paljevine i zlostavljanja bili su svakodnevica, a srpske žene najveće žrtve. U taj mrak ulazi Voja Tankosić, čovek bez straha. Uz podršku budućih članova Crne ruke uvodi gvozdenu disciplinu i podiže četničke odrede hiljom stare Srbije. Jednom naredbom menja sve. Svaki muškarac koji ne zaštiti majku, ženu ili ćerku biće javno kažnjen. Od tog dana nasilje naglo prestaje. Strah menja stranu. Tankosić oslobađa desetine mesta i postaje simbol otpora i časti. Tu istu tradiciju danas nosimo mi. Posetite srpskipatriota.com i pronađite majice koje čuvaju srpsku istoriju, običaje i pravoslavnu veru. Tradicija ne umire, ona se nosi.